Kopi besen na kadaw kadubo mo ng tahu buhan katu tapi na ko ngabi minagyong skeda ko kotopon na sobri bay no din akalasan na maisot ako ko na kay ko to mangkat maisot bay tiya bikuang do pod minit mangkat amin no bisop to kadisabo kibari tiya iso kaday pangakanan do roti canai kadeha roti canai omnas rotinan deti na sikati tiya roti tiya nakitergay ti iba na insan sunod ginakay ko dahil tinitingay tina pa nga kapito ko bahkan na natuna muslim lah nga nanganjo bo mga kando roti canai, roti kosong, roti nan iba nga kini naman kita dibain no iti na po nga roti canai reti maiso reti pantambuh kuno po nga iti tonsi do sapi do kinolihan nah mereka pinotok iba bago do ti do tolikon naman teh tarik kamay di natamos na gay ti naik hoisaw ito nasi kuning akal pemindat gimana gini tiap penganan roti canai susu juga bago do ti daw teh daw sago kibari makiya lagay ni terbain na ay kapinoto pinay kang abi pasan Tuhan tahu dan nama Yesus dengan Tuhan Yesus Kristus ay kapinoto ingkay dito pinay kang abi na pasasokon no pa ingka maguno ko daw tuntu te ko hongon pasasokon pa ingka to ko ingka kapinoto ulitahan nung onuan do opod do mata kamay ding sisam panako nah kopi mo to kay bagi roti kosong to roti canai จะบอกแล้วจะเป็นหุ้นส่วนกับเธอเราเป็นหุ้นส่วน อันนั้นน้ คือต้องรักษาสภาพให้ดี ำomis kari daw aw nagisang popodos yan na po nga tonsi do sapi daging sapi kami di ba nah homok lagi ka kawag makan mo tunay ko ngabi kalau sumeng ka man bago omongan pingka tonsi do sapi kanono siya ya apa to ba ya sumeng ko ngabi ito wala bago do rujak deh ha rujak lo timun dia jangan apa dia sup do sapi kang kudang na tamus nilagay nawin lagay nasi kuning ba yo nasi kuning na manok na abay na kana Diyan mo ikakano ito din nga nakinamani sa buli ko niya dari ano mo ito ko kinam pa di ba na gidi roti canai nga tundo Myanmar India kinaman nagati di ba no ayo ne kinaman nagato foto kalian foto bagi ya nah okay. Okay, nah, kamusta ito ko? Hallelujah. Ano nga yung mansok ya? Gravy daw. Wadot tea daw.
Teh kosong no. Ông chén bằng teh tarik no iti. Teh tarik nih di. Nah, losono pada teh tarik itu nggak miso bae bagai dari paguntok ko. Losodo ongid, losodo ti tarik do Thailand itu ongid lagi bagai. Pagkakan do pinamapi belakat sima tama pedel suam. Tumay mo toko do mga kan di umuom di takanan na bitong hidaskyo tu iba may di tukadan do English do health is wealth tamay di kani health is wealth kay dasan na po ratinan nga iso kabo da halata te ko pinopangan nung aw kon sumakit ko pa sakit ko na di buwan sabi no day dokutulom masikin ko di bago asa na Tuhan tu sunod tu do makaikot na do nupasan ko dahil mo ko sa taon iti nga aus pa insan nontok na sakit hindi na kumusal kay dasan mantad binituhan na Tuhan hindi na kumusal kasyanan ng grasya na kinaingan tumaday doktor itamaday suga tu tumoy mo hidas tu mga kansi dito mga hidas bagi ka ni baik kakano kata si Marta Malisud kami yang pada Jungabi. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. God bless you. Amen.